پسپور دخوازم لسر وی مجاره باقفن کسی هری دکاره وی مسئله شروع بکه دکتور مسلم عبدالطلاسه ابوریناس و لیکولینر انستیتوی آلمانی جبو گشه پیدانه ج آلمانیش باجار بونه لگل منه دکتور تبخیر هاتی من بحث کر یعنی افقاسی لیره سوری خراب نبویه یعنی هر دلارک بویه به بهتری 7000 لیره سوری احتمال هین خرابتر ببه یان جی باشتر ببه روشا لیره سوری ده پیش روج دوید چه به؟ دیوار باش تماشاگران ایجا راجیم یعنی تستی کمر کوانه استدی صد ببیجه لیرا سوری هر سربجیره یعنی چیروک نگیره دای جبر کل لیرا سوری هر سربجیره جبر روشک آبوری خراب سوری در واسطه به او روش خراب شخواه یعنی برهم میوه سرکه لیرا سوری بری خوا سربجیر یعنی داکتنه داره او جی یعنی باک مگوتی وقت مثلا سرکه ہے گرادای بسازی آبوری سوریه دا آکو گله کی خراب و پشتی کریزه و هنگی گرادای جی به پولیتیکا خراب آکو ریفبری ولات پولیتیکا دراوی بره و دبه و هنگی جی گرادای من کریزی نوونتوی مثلا کریزی ایران تیرا در باسته به او شر اوکراینیا دبه کریزی روسیا هناك يجي لبنان تأثير لكر لي هناك يجي قريداي بو مثلا من هذا زفستانه ودفع زفستانه دا جيت زاني مثلا بربي دفي سو 80 او سو 80 فراني خوش در ودته وج ايراني وان درادته وهناك ايران يعني بيكان خوي كو هاورا سوري ورا كيم بنا دم دويدا لو راه يعني قال لك فاكتور هنا ديلن كون ببيجن يعني دما كانوا دما دريج دار بلي رسولي بسربجيره يعني تشتكي بالك ازنك يعني بيتر مساله زلال بكم يعني رجاء قشبونا ابوريا سوري وچن سال 2 سال 3 سال داويجي هر سربجيره سال د سيبشن داره واش خوهي وبه ليره دا كبه و بچای حکومت جی قال لك مايتي ده يعني سال بسال سالانه 4-5 میلیارد دلار که مانیتی هنه حکومت پرانی وای چاپ کردن و داخستنا پره این یعنی دنخمه ای واجد هیله کو نرخ پرا کیم ببین یعنی هر آبوری بشنده داره و جمارا پراجی پرتر دبه وقت هر تشتی یعنی جمارا خوا پر بو گاب ریل چاوا دکتور ریل بر وی داکتنا لیره سوری هیچ بتاوای کنایه گرتن یعنی هر وی وهابه يعني مثلا قريدا يبرو شكا سياسي دا يعني دواري ابوري دا تريكو وكوانا بن يعني مسألة هنا يكون السفك بكن دمك بس هيك انه بشترى ريل بشي فكن لي يعني شارستري دم دريش قريدا يبرو شا سياسي دا كريزيا سوري دا و فاكتوري نوفنتوي تشتي كل يعني در دورا ما والدنيا يدبي قريدا ينوي مسألة دا مثلا روجافاي كردستاني تأثيرها داكتنا ليرة سوري شو تشيد به يعني تأثيرك كبير نخوش تشيد به؟ لهم در سوري بتمامي يعني روجافاي كردستاني وهري من اوبوزيسيوني وقدره چه کسی که داین استاندن آخر روجانه لیره سوری دکیش خواه هی و لیره يعني تأثير خالی هبه و هر بخرابیه جی يعني هر داره يعني تایبدی کسی امدبین کسی لاواز دواری آبوری دا کسی که دهات آوان هندکه هر داره يعني نرخي وكيم دبي بيكونا كرينو فروتان بي كيمتر دبي شخواجي بري روش خرابتره يعني امكانها مثلا بسوري رجايا كسي دبن خيزا هجاري دا جيشتي نودو بينج رجايا كسي هانا بروشا برشيبوني دا دورا 7 مليون كس دروشا برشيبوني دانا تفي في برشيبوني 7 مليون كس هنجي نرخي برا داكا هن يعني تشتي كبري يعني وردقرتن هن نرخ داكا روشا كشخوا يعني از جانا دبیم باقا بوری ناس يعني خلقی سوری يعني بچرنگی دبارا خواده که جمره حتی آنها معجزه و لیکولینه که يعني بتایبت بی گرگ حتی کمرف يعني تیگه خلقی سوری بچرنگی کان بون واره وش خواب دبی روشه باز کردم راستی مثلا که تو فوندن دكتور فوندا ناف دولتية برايان هي يعني قد يعني تبرج درفج بسوري ناين شاندن وكا دين قرض دين يعني هناك إيران ده لا هنا دين هاني كوكان يعني هم تشتي بوهر أنا إيران يجيش خواب بره هناك دين دابوان
هناك ساكن عندن يعني روش داينستان دنيا وقيدن بري كوش درفا دتين براني ام دبن كسي سوري الدرفا او بري خلقي كل درفا دجين دياسبورا سوري كل درفا برادشيني يعني بري كي مازنتي دورا شش حفت بالجونا مليار دولار تي ليه تشتكي قال لك خراب المسألة ده هي استخوازم بالا يعني كسي سبور وكسي يعني في مسألة شو بين كواش كسركم او بريش درفا دتي دياسبورا سوري گویی برینه که سرمایه سوری در کبی زوری اش خور روشا سوری آبوری خرابه لی سرمایه سوری بوی رنگی در کبی در و دروه جبر روشا خراب یعنی او پری هانا کو در ری فرمی راتین او تین سوری او پری خلق درین فرمی را دشینه دبنا ری کو کسی هانا هندر سوری دخوازم پری خو بروینج در وادا او يعني هناك جنوتي بارافكرن او دهات ولاتی لی او پری کو هندر سوری دبنا سرميال دربا سوري نجوكم مثلا او ناكسك المانيا بري خودشينه او پرانا براستی نين يعني الهندر ولات كسك او پرانا دده دوی رنگی را هناك بري قالك بري سوري سرميال سوري درت كبي او جوروش ابوري قالك خراب اها تشتكي دن خاص بزان تبحثا كسين كل دربا دكن مثلا قال لك هسنا اجي قال لك الناس كم احتمالات تجي ناس بكي دخازن برين وانا هنا دخازن سوري استثمار بكن يعني الجمل روج افاي كرسان استثمار بكن دا كتنا ليرة يا سوري الهمبري دولار جبوان ود قزنج با يعني باشا جبوان جبو مستثمران انفستمنان يعني ام بين ضد هنا سبيكوليتر هنا وانفيزيتور هنا يعني جبو كاس سبيكوليتر جارك دجاي بري خو بشينن دبيكو هنا كي فايده ببينن لي كاس كنت خوازه وبرانين الوالد بكي بري خو كات نوي دري يعني وبرانين روشك ارام خوازه روشك تزاني بي سبا چه من خير و چاي سبا چاوي لي اب روشا كنها بريوا دچه دهيلت نزاني سبا چه تجتي بيرو چه كريت نزاني سبا ويا دهيلين وبراني هيشن ده هره كاس نزانه يعني تجارك بلكي فايده وقت بري خو شاندن جارك هناك بيتر بري سوري تورغري لي بشترا بريتا بونا كالوبال بونا وافاهي بونا تشتيدن اما نازاني بيشارو جواب بشرنگيه وياجي هاش خو كسي بزنسمان في يعني فيرو شيش كيف واني وناخذن سنه اها يعني تدبيجي دكتور اراميتنا استقرارتنا جيكو استقرارتنا با بروبليمي في اواهي درت كفن ليه مثلا كسين كل ور برايكي باش خستنا كار سبه روشا سوري باش بو وند برجواندي وان دابا قال لك كاس بيج فكرت دبيجي ازنا بري خديخم كاركي برايكي برتيخم كاركي سبه كاس نزاني روشا سوري باش دبا ودمي ازي باش استفاده بكم نه هم گر لوجیکی آبوری ببین کسک نه نزانه یعنی برای خود تخیجی کی نزانه سبه روجا خودی لی اگر تبیش دبا کجاره که هنگ کس نه یعنی تفایدهشی ببینن لگاو مر کاپا قماری شکی مر دبی فایده دبینی مثلا بی رنگیه لی لوجیکی آبوری نه لوجیکی آبوری ده هر ولاته کی کو آرامی دوار سیاسی و آبوری داتی تنبه نج برجواندی تپری خاطی و ریسکی راکی یعنی باشه خل كرم کی آبوری داده بشه هر کسی کی ولات پاریس خوازه پری خو بشینه و خدمت ولات خو کی و الکاری خلک خو را بگش خو از به مسئله یعنی وك ابو ناس کی تدبیجی یعنی باشه نه فرسنده دکتور مسلم نه فرسنده مثلا کس پری خو دلار بکن لیره یا لیره بکن دلار چه کار کی جانی ده یعنی خلک ما تماشا که ناجی سديسد اف برسك وزناد كم سري خلق ده هيا از يعني وكا لما قلت يعني سبيكوليتر از ناخذ من سر بيفم لي وكا يعني كسي وبرانين تخوازه بكي دم دريجه دا بري خو د بري سوري دا نهيلن بكن بري بياني شو هر قاف بقاف حتى تشتي يعني امكان ببينن حتى سالك وددجي بري سوري بشندا وناغرن پره کو هنه پید بکرن پی پروژه چیکن چیکن بس د وکه پره کاش د پری سوری د نه هیل بکن پری بیانی يعني هشك برا پری و هشك دمال دا تنم تديل جمال وان ولاتان دخنا تقوتم پران دخنا بالگیان و تزانی تشتی فيري پری و د بالگی مالگیان ده هبن وان پران درخل بشوني زرار دكتور مسلم دبيج انا ازياني بكن دولار يعني جي بكن كار الدريم يعني خلكي ما جيش دي استا كجزان يعني كاس نما تاريخ ودور دا ديلني اللي جارنا بجوانا غرقه دايم ساندنا روجانا را مجبور يعني برسكدن دكتور من حسكر في بزان مثلا الي ادلبي يعني جيل دافرين اوبوزيسيون سوريا جرابلس ادلبه تل ابيض زاني ابو جهين كود تركي اللي حكم دكي
تعامل وان دانوستاندن بلیریا ترکیه لجمال روجاوی کردستان کرد نکارن هدی خوش پرین سوری بدورخن تعامل وان دانوستاندن وان به دلار امریکی یا جبر یورو به كونن دما كدريش جرجا لي هنا قال جريدان هنا مسألة يعني دواري أبوري دا كونن يعني بدما كي صالك من كي يعني تشيد به لدواري سياسي دا أو بخا تمني وهي دبكو يعني بريارك السياسي خرط بيجرجا وأدبم أبرياري جم رباري خسر طافي منه شكو أو يعني دراف جريداي نفس وريدا وأجر تبريارك في نجي بستني تبقالي پارچبونی ولات دا یعنی گردگی وش خواهد کرد زالی یعنی همو کسی دا هر بیت تومته وانا پی بار دکن ادمی بلکی و یعنی گلک حسابات بگه ریبریا خسر بری کو بریاره که فی رنگی بستینه لدواری آبوری دا دبی کو فایده فی مسئله هبی گلک اسپاس دکتور مسلم عبدالطلاس ابوریناس و لیکولینر انستیتوی آلمانی جبو گشه پیدانه ج آلمانیا ج باجاری بونه